ner mala ken yam kana jala kontin ba jo me ba jaling ken yam de ner ne diala kono liang ka roi ni gwa sama ka Nuer TV biya kamal mi jiram jidit ka Nuer TV gwa sama ka channel lame gori jen wo jender je nywa nasen ko ken liam jibon wo jender channel de je support de subscribe ka de notification bell de je twan ko mi shete galar mi shibrida shamala shibeke je to kon ka lere dangro to kon ka linga jen gwa sama chala do roñ mi ci taban de ngajalat ka queen enten konte la sure kiten la kwel chet kanite konen ci korabre wi ke South Sudan men chalat ka kwidi na jande kanak ke de kanaka ban jow mo ban jelin kaja lere de kor mi ci to mi shala ran tame wo ci to re wich ka pagaak la pagaak tepin my wood kole la pagaak payam wajan godan to kor motin bana je nyakel kajan lere me gorno jen bi subscribe ka bi notification bell je twine ko blare tv kan chamala ship kaje bana jo dana shalat gwasa me tabande ngai bana je linkel ngai kondi ala no tabande ngai janga tabande ngai jen ramdit kwer jala vice president dung South Sudan te ko long medit gwadan tetan jen te dol mi chaja chol tre wi ke juba dol mo cha jogo no bi brighton ka jene company madan mala karaba la ja de kana sere wi ke South Sudan ke juba an karaba no mo mishiran mishagon la yola ka european so jan do dan ko yo ko ala jega ja she jega no she yori shop ke million dang badak dollar $8 million ti chiriar kanitin content la lat ke tin la karaba ke te karaba tet ke di mala karab kula gona kaka shelar no kani de to wa ken chika corruption di tikana lat and corruption mo che you to one cheka jako big bat ki big loss so she recommendation che kula lat che when corruption re do aran che dit ku kuje mo an ba corruption me ba je caption gore je no de kon tem de kon lat ke kwide men de na lat de na nei tila de ni tila na da na ka de ga alaka so mi she corrupt ke she mi je she lat de yu an na kan gwata mo ala te mishala fire squad kane ke deni ari ala ya kwan la wenke la moy bien ti char ba wengen kum ke bitin kan gwang ti ende bu bul gwin na cha ka ngika yo mi charam mo chi mi je ki la ram chi nang ran ki ram chi la mi jek ba ja kap ba ja barni amnat ko gorjen wo bu juj bu gadwal dan bu dwal ka ke bu kan ngaje no mo ran wo mi jek sha ba ja na ka mone kana me ala firing squad me la ja lat ke enemy chi mi jeglon chi la dong chiran chi nak chi na gwe ka ba nage je ngaje so ba je ka kan ba ju nak so che ko la no kan editi to kwal ke karab me ka company shal ke jet ko de firing squad de jeri alaka me de na de kan ka jen bu kon kula longa ko mi chiran ti corrupt de je chwa kap ke so mu kon ka rai chala do gwas me South Sudan te ke top politician de corrupt long ti goro they can investigate but tell a way out ne de kon la we kap ko don ramatot no ramatot mo yo don ya tir jega dor bayu kap ke bayen and top official ne tentennial point en ko ala pel cirka me ci kon lingano ka well banki ka ne de content ten te corruption de la corruption la ne de kon corrupt la ken ga ngai shabul mel cha chure cha la radio ram kel mi corrupt ne 2017 even now cha chure nyok mi joje nyok ratio nenen kon ibrar nyok en woje ne cha corrupt so tel mala lat ke nyok wa mo ko ngene ke ba la kwar so mu goro je no ba corruption ba je wojre wi ke South Sudan ba je khane ka top official a benefit so jen do brana be corruption ba kula tel ke je rewi ka South Sudan chela no de firing squad de jeri alaka jen dana chelat jen de nang na de je tok ne ko ni je corrupt so nguk bi je mo ka me chala de ne mini gwar pin gwad mo ko bi nam ba kula te kalot an gwa ban o ka le rodien ka ku ko ban le ri baran ka tuk man dien okay ler ban la lingwa se me ler mi chalat ki mi ci tok na moni tok re wich ka paga ka do brana chalat ke je wati ga kor mi shoda lat so kuje mo be nyoga yekel me dan te ka te shalat ka gwada shiwa ano na me joko okay joko na me pagak so we mean that the real pagak is around somewhere there so na me again a bridge sorry ngare year ki de kon larbono jene yangu map
so maybe me di na ngaje no na mene jen yer dan and dek man dek wije me man dek Ethiopia kana South Sudan so an kur go dan to tan man chalar gaje wa kur mo to ka pagaak payam kam de ni SPLAIO kana de ni SSPDF la de ni continue pinya kirmi yadit wa ci kur mo to ko gwazdan ko run wan ko do brana chalar gaje report mi cha tup ko online ani din content dong la le la ka tup ko tin ko lat ko din so an kur mo to ka kam de ni ayo kene de ni SSPDF kaman chalat awa de ni SSPDF do kan jel ka jan gwada me amen de ni ayo bo wa to somewhere there ala de ni ayo to somewhere here ti de ni wa gwada me wa ti de ni dung SSPDF tin ka gwada me ti de ni SSPDF tin amen ni gwa men bone de ni SSPDF ka tin wa gwada mo shi kur mo sharum shit ke me dan te mi chalat no te ke ne ti shi kur shi tok ati cha de ni SSPDF cha ka kapkur eka ke jetan bor bada wala ke report cha tup chala do ni content chin yen ta tin cha ko tok waye kume SPLAIO kene kume dung kirma yadit ala SSPDF but man kula tok ano ngum le rode kana ngach muku woni ji SPLAIO kan wo de ni SSPDF magone ke de ni IO wo kan ke de ni SSPDF jento abike de ni ayo bikano mak shala ngaje ngwasa me so full refund ngoro jor ban men biya ngach ne me jen pagaak brish ano kuje mi jen kuje dana wo ka South Sudan ket ko gwada ne mene jeko Ethiopia ne me jeko South Sudan so go kuje mo ala kor to go outside of Ethiopia to ko border dung South Sudan ken Ethiopia ke jen gwada menen kono me so mitem le roda baroda lad within here choro da balat rejemo re yemene no barola outside of the map so amen biya kula ngach awo kor miche to kor jega ne changche mangai kona duno kirma yadit kudana goro nagadeni ayo kan goro nagadeni ka bako jan do badanan ko le shengaje so na me ala kor jin gwa batok tane chebe woni chebe buka Ethiopia ba fegan gwada mo so dio jen somewhere here ni na tane ko pagaak garon here kan me bo joko gwadan ti SSPDF tin bo so ayo maybe is around somewhere here ko do badanan chalat ka ja so jena mo gore no de nyaga yekelone en go ci kor chala do ci twok kam SSPDF kene kuma SPLAIO mite ka abde dien be jenong yeyo ka gwaza danen be ko ban ler lat ko rim kono kula ngach jena na go de nyaga yekel en biata kamal bye bye